Abusia for aha aye emergency Ghana TV mami nchia na me ma wakwaba na me san so Emma watna se se nenso wasan so aba beka me ho ewa fidikase yi eso abusia se mo beka ya mre bi etwem abaya bi be ba ha se e de na se ma beto ma me bene wanim se owo suku mu hawo kakra a che se eye sikasem ho ama obe de na se na rahu se mi ba beda ma me bene wa ma mpenifo e hye no pe suku foforo e de ma no ama che se o to ani suku so e kwaje nimdie ene wasan so aba bepie mu ha se na ne ensem a wo keka ewo fidiem ase no si yan hwe ye pa ebedu ba bi no ye betwe aba e de esi awofo bi no mo so egwam papa amom ho aba mo abusia yen kɔ ne nkonkotie na asɛm akora ne de ba enya asɛm keto ye ni bresem ka me ho ne yen kɔ ne ntwa yen ho sima ne nkonkotie mra ne ye ba na ne akachi ne so mede aba bedan yen kɔ ne nkonkotie mra sisia Nafisa I want to say baby I 5 okay awie eden network ne said okay na ye de atoso no mesrew bra na bra behwe bi ten Nafisa ukai da na oba ha no okay eden ne de oba ha de nti na oba ha o school no wasem na school no wasem no ete say ye bo mic ni nti twen na ye mo ewie na me no ade a ya hye mabufo kakra ya meka wasem brepam no eye se ye ka se abatan ya moama wo muma no munya de mo ye yo minimum rabi a wo Ghana ha ye de betimi ayira abatan no binu mama ye fully responsible ama wo no mama oba ti say waba ya boa no woni moa ne bi ena akoda no aba ye ka asem no brani entena senka asem no a wo se me ma edene wajane aja akoda no wa na me ma wo ba Nafisa kasa usi de na do ba ha usuku no na usi usuku dada na wo na heden no mo se baby a meeting o ma no ko mani but o mo repeat o mri no mo ko mani no kwa de me papa ko no mo se bi o ma me nko mitio ina ye den ene ma me ba ha se oba ye den esi ye me ba ya me ka me nse me kire mo boa me ma mo boa me ma me nya school foforo ko ye school ben na se ye boa o ma utime ko ye Mount Zion okay why na tu ya sa registration no books ni ade nyina Nhyira FM ye na etu ya ye wo hu okay sa video no wo a Frankis Misrel fa etoso mame na ye nhwebra ye stylish ebo modern kodu school ni mu ekotua ye ene hu nsenka ye nyina na ye nhwade enti ye kotua ende say ye ma uniform ye ma books a start ko school no okay enti den na see ti ene wasan ba hai last week Friday na omoka say Monday na ye school selection ana me de Monday na me de results nko ana chicha ni say I just scanner bansana yase wonne no wo from ya kasa kese wate Nafisa me yase TV ni nyanto mu but de ye nyina oba Facebook a obetimi ahwe ebi ebra stylish call fie ho okobo mu na ma me kure na oba ha no hyedem enso so ompie no wabie puno no mpo ye de yamfa anya service akoda no da chi na hia ye na ye tutu anamon eko school ni mu ko twetwa ho kanyina ewie ye to aso ana me duro na teacher ni se Nafisa kasa kese kakra say Collins also my main select school no if you say school no scan mo fan buy nti me selection na just scan ba na me buy into results kwa what check your results no unya say nya 33 double number and 33 say no double and trip was 33 single number 1 up to 9 and I make us say a double and a 10 no and so you double number and was 20 we and double you do double near 20 and what 30 we triple 33 triple 2
but unim say aban no ye ne sa akoda bia grade bi obenya bi emfa ho obema ne suku wa manako yeah ye de ehia ne sa akoda no at least ni suku sem no ebetimi awie payo enu nti na akoda yi wasaba enti na fisa e kan ye say okay say 4,000 wow set time I went international school enya ban I say classes and a canteen 2 year classes in na fisa na still 3 no madam omo ya omo nchire mo oh omo scan so omo nchire e wo 430 na ma pon le hey video so no a na mama ni kan we say e ka de ka kwada case nkamanzo fi say di oba tan no bi no machi a momfa mama ni video ni ntoso mama na me pese enka mo bo ene de no wo kan nyina me ete na no asem se me yare nti me de de me ma we de me sramu pa me nti me ma akwa bi ha first day san wo ye nti na ka cho say ti o the beginning na kola we ba ha friend phone so no want de nzema na oga na dey asi sasa kola we obi na akonyim no de abehwe no ma me no asanya ne ba Mr. Mofa video no ntuso ma sanka yetimi bono voice no wa anka mani beje enka mani beje madaroma mo ana mo boaye ma akoda yi yetimi bo modern edene ko international school na fisa na sem no a na yasa abaso bi ma me ne na ekono bra Facebook na behwe na wo ba enti akora no na yehwe no na yehu se o project na ne ye twa mabo because ya chika kwede because o me ye ana o me fa me pesa yete na no asem ma ntena no asem na me wonto me eti me pesa yete de o kan bi ne base abata bi ba ha ne ye backlash wo ma won se enye ye peno no cases be bregu fom ba akoda no wo betra asa me se enne se ya no pa nyina me ba nyina ma dwi hu sa vise se fom aye den sika se mo aye den nyezo sika wa aye den bi mama 4,000 eken anya 4,000 kura kwa wo se yesi ye boa no mami wa ni ma hunu ni ne nse hunu a wo be gina adie ye boa no de na ese wo be kwa ese kura ese timi boa o pa chese se o ma o pa chese wo se ni minimum ye ne ya ona se last time buy sa no ye TV so ano person wa ma ha last one so ti fie ni a friend no wo so mami no wo se de ne ha no ne koye ne ya no nim de me so ya me na nya ne koye ne no de full card ni fie ba akora so kasa no ho fi no dabi onya akola no ono a na fro ne ka ba beginning na ma me ne ti ni fie ye friend no want de okan ne se papa so say omo didi muni sika so dabi na ya na mo to mo pa mo butu ma ne so na mo ho ba ya na mo fi se water hose bi na da ba ma ne mu ansuo no ebu gata bi mu ana eba say ya just say nyina idea no tumbio because say be ka kwa na no idea akoda na oya me mobo social media for bebo say oyi wo hoya say ayi wadi na pesa obo na me kan che no ayi isolo pisolo ho na ayi so pisolo de ni dia kama no ana ayi nana ma bat o kwesi balebo ho sika brantie ho kwesi balebo ananya awar na wanwani ababeje ena de yeje ebony that's right ana nana ya bat nana ma bat ay omuna opi ho obi a betimi abo we eye nshaba me de me nim kakra ne se adoye bia ye bia no nanu no obi bisam se nti wo mai uja o man wona ya adre nti ya o ma tumi ro mo nam se sa adre na me ye na bontin eno a na kwasa aba wo eno na me die me nim timi ade o cha me nyene ho sa so na sakodai ye timi boa no e ma de opesa wo ye ni sipia erade na be hye ya na mu e bia na nye sika na mu e bia na yade bi esan bi nkwanhye bi kwa beto enyakopon ahumobo enti mesramo area yi eye fiada nke ekodi weekend eso na last day at 12 ya kwa mo submit o sika so ye ready ni de akoma school no enti mesre me pa macho we die monom na momwame na akoda ye nya sika no ma no ne mo ano ma ne nko SS at least
ss de wo wi a minim se Awurade Nyankopɔn betimi abam na waboa no eti official number Nhyira FM ye use no eno na me di to dwa mesrɛ mu se hu Clement eyisa apia no a aka ne no ne di ne Nhyira donations but MTN for se mu se Ghana card no eno no ne ye di register ye sema hodo ne sign fraud for ya na no wono mu di medwiri me hu nti ena ma edi no yes a nanso company ni gusu a ye hwɛ se betimi di Nhyira di no ato so enti edi no beba eye Clement eyisa apia number no eye 0550 068822 0550 068822 kedi wadaroma ene Mr. Clement nkasa now de eje phone no bra ha sei na eje etoso a ne ada ase preku fisi e beba dwada na ache okay enti wo de eje bra preku kakra bi abaso bia na ye nkwa ye nimti number no mesro mo fanto so mame 0550 068822 anya bia yetimi kura kwata yenya 8000 da yeti suku ne kanu a yebetimi abo akoda yi ma wako eye secondary school no enti yemfa no se yepe 8000 Ghana cedis ana de abo akoda yi madaro mafom aye den nanso monom na mwaye yana me pesa phone no be me ha enye sika no eba no ametudi no na hia me but at least ma yenya rehemu se ye kwa yanim kakra pachew etikedi disa adwuma no mame 0550 068822 edino Clement Eisapi aba Facebook number no ya project say edaso edende Mr. Omofan sa number nento so mame sabre the production line emfare mame Mr. Mo one way na obi nso ahwe Ore TV no na wakosende ama na kosisu next kana aye dispersed pachewata enti monfa donation number no ento so mame this is a project me yoba na me women's advocate ye de enti se yeboa nipa we nso kanipa yeboa wonum na ho yeboa na mnim se Awurade Nyankopɔn na obehira ye enti yenti number ne mo biem na menhwe 0550 068822 ebacho madaroma ketua bia ensha kele I need the phone me pe phone no waha me fine I just wanted to be here that's all say e waha keke ene here at least pacho mamu mfre ni nyina no eye donation no enti ne de number no atudwa wo frɛ kra no a mesrɛ pi yenti me mfa enti afidie no da ha ene kra me 055006 that's right 8822 edi no Clement Eyisa apia ena ebeba mamu mfre ye na fisa enti 33 no wo first choice Abepo Junction. No, person free. Okay. Until they enquire one now, pick up and yanko. And okay, Ubu are maybe our friend. Why, yeah, or person who's a bampa. Islamic now found a first choice. And now far day. I'm fine. Mom, but you need to buy me trouble papers and form. Paper no wow. Oh, ma'am, so many baby our. Okay, but your number no ye nuanu mi binum so ono man nti na mse mfa to TV so mami 0550 068822 0550 068822 edinu ye Clement Eyisa apia mipachew madaroma mumwa ketua biansa na ye makodai at least ontiminko eye SHS na kuma prepare na ontiminko ye didi ya mame no ye nwachi a ye de ebufuo ebebri ye krokwa amfa so bia emma so enti ye say ye nya kura no ye nya 8,000 to 9,000 Ghana cedis at least ye tua ekadada no a
ne chalkboards ne niema kakra wo de beko secondary school no said ye di nkan ye de betu manim no we nso ye de ne ko school bi obenya bia ye nim nanso se ye de ne ko a ye de ho hyehyɛ nyina so beba na ye de aba betu manim ti madaro ma eburu munhu ye mobo na akoda no ye ntimi emu ano number na ntimi nto screen ne so anso da all the same big mama we about time kakakre na yenko enti do go ha obawi ase no wa ho a no so gunya ko nyame de ajapade enti se ma wo no wanti ni anhwe so de a that you baby saw akolei na kuma wo school ho enti ye me nwanwa se ba ta be o ntimi ntiti ni mo wire mo nyine ne ba ho o dwere ono akasa ho na wotimi anante free video ni emebo mama ayem phone aba okay wo de kasa wo wie ya emebo anante free aba wo nyine wo ba ni ye die ho ne je sa akola na wo no ne ba wiase se o metete ase ni minimum ya ne ya o ni minimum ya ne ya ntiri ba no be go school fa ne ho mama about 10 bisa wo dwi when na meka jimi no a yes big mama do da bia na de wo betimi aka me pa cho because nkwasa se ma wo de ani we wan kasa wo ba wo na ba wiase wo de tie na no asem no me pa cho video no ye mo video na de bra Facebook na be hwe bi se ba time timi ye say kremoni ado mo ma bofom o wo ye sa de we yi a ala obebisa Allah ya tambika che me mu de tie o ma What's me tell you? What is it this way? Nothing here. David, what way your mammy? One not running here, dear young. By then, and your casa, what way about time? When I want to go to your tomb, I said, Obama, young one pack. We are dancing for it's a month for more. Now, won't even show back. Now, what's all my idea? Maybe told me I'm one. Mammy, Nhyira FM. It's in it too. But you managed into my. No, who's our family come back first time? Yes, yeah, one. Me home for you. What's that? I don't know. One thousand say. I'm coming back. Or they cap. As I said, I don't want to be. Woman, come with me and Canada. Maybe about time to say, it is a woman, no. Into young cock. Sir, Sacrana bread, no funny. I swear, I won't do this. Eka fi say ansa na wodi obi ebeba betina mansa fi de kese yesu say wo pemwa no at least wo ba time no kran so de ayem hye na opo bi eka se bia eboa o na o kasa Ohemaa about time no I don't know of late there na wo boda mana because me can asem bi e de asem so me ba ko school me ba wadi 11 years na school a ko international schools na omoma akwan ya won say ya omo ye vacation classes here dey about two platforms so teachers and parents association we have two platforms so say teachers and person say o start vacation classes in mo fra na mra na me observer me sheda nkasa na de me hu ne say parents ni bi send there iba teachers we dey srem wada me srem ye ni adaje ntikura no kro mo KG1 ni ade no e wo say mutimi ma nkura ni nyina ba ye ni mre timi hwe nkura no mo be kura mo ha dwene sa o mo tete ya sa enti ye srem a mo de na vacation classes ne de enkoso sa na me ye kom e na me hwe mo obi akasa wie na me to bomb ba ko pe obi amato miem na me say awofo ne na me busa say abofra sorry the one time ayenya ne ye mai wo de hwe emofra mu mo ko school Ghana had time I want to do rush school 7 o'clock I just why late as early as 4 na bia nyane e mai dware wo mo ayo mo say na kuku kikiri wo be ko school akwatena mo aya classes awie nyina e bobo 4 afa na akora be fie wo ba kakra bi na ya de ma kwan so timi hwe oba wo nya da je ma ba dia na je say wo nya ba tai me ka
catch your plane say nyame bebu so emofra ya se fe ho nya sa de na ye no sika pe bebrebe no sika no ye na ba ha say ye frɛ phone so wo nya nsa bia ade no de agye me nsam krache se ɛnɛ nso waba ɛno anyina wodi na chi ba ɛnɛ waba ntim ba che wo me yi me no fo na kɔfo mehwɛ no matua kra ni school fees na anase say my goodness me hu ira so Monday ni nyina wodi akira ba enti e TV so ya wu ana na TV na chi nipa say bia o say ma me yes na me ni from o council ano ho so ni na ka me so ni tiko ka me kwa ka me twe na so ade kwasa sam no ei wa chim ba wa kwodi wa gubone awu afa ho adi afa ho se eya na de papa ne so kura ka se woni sika na woni sika no na wo no na fo se why na me yesa adi so an ema no I swear nyina ba mu na se ba bi aduru ne de na me bote wa kun studio ne nyina kame se de o kan no e ka de kam bo ne mi se ma me akwada ro ho no ma me ana apani ya me mobo time mama me yesa na munya esa de no munya se mama se me ko school me ko very bad mumu mi ensa nyina very bad mumu mi ensa munim de amoyo ala ti ya shasa na ni si me too beginning akola we ba half first day mo frɛ mama no sese yakobo ni prunku awa miela so e kira wo se akola we on fa no akola we ba so say Jenny friend say me na je no smart enough enko ba ga Jenny friend say akola we ba beginning no say the na no we dey tell akola we ba na akoya te say akola sabi producer wa yare kra ya ni ma me ne kasa kra won fi obia enti ye misa say mumu sa ade na begina mo say chinchina ana wonken na mbe hu say wonken no ena anya na kra na akola sempa bo papa yi umpa bo na kra ba mwe wawe SAS 14 is SAS 85. SAS 85 here. 85 ba ku ya kwa to so se ba. Akola anya na mama ne papa ne be yi omo ania. Ye fra papa no so o ye cleaner o ni vie. O wa na dwuma. Enti akola wetie. Ubenya awofo nsonkonsu a ena ahomache me ba ha o. Ena ahomache na me preach about ayi parenting. What am I say? And now pana me preach about now ba and that's you nyama basa we akola no abaton sanso no busuam I can say awofo a omoye nsonkonsuo awofo omoye mutu ase awofo a omo aposifo hu yeti unit bi anko mbekọ afiefie kana nye serious ya bisa nkoda no se kana nye serious our challenge oyale challenge oyare ankasa otimase mama mfa no papa mfa no wenso yankeka ko oyoba oh my god oyoba tinya kola na ne nsam kra ba mu a that's right na ko wa yire ko nti wenu obi ba fra radio se na Ghana mfa kola de o masoro wo mo sabin producer pani toto ni jimifo ne nkwasiafo obi nsam ande no kra I am telling you yeah with this one dey me because onyensani ba bia mfa sa situation we Bradum TV Thursday bra Facebook na de be hwe TV to Adum TV na Thursday stylish ko fie ho ma me ni hye dem oni abom wanfi bom na wo ma me we wan hwe ya ma me abechew ya beche no nyesa wo obere naima oda to punu makola we da bonten oboda ma na oda to punu makola we da bonten ma de ti na mo ko wi ana na enti school na ensira kama kuma mama kwa me school na because kamen kola bi abrabo mi o abusuafo mesremo wo de moma yenye nyankopon so ade me de menim no o ade ba kopa na menim o se ade bi ayeye papa bi ayeye bi e kwa nyankopon besan hye ya na mu 80 wo 10 cedis wo 20 wo 50 wo 100 wo 200 e ka wakoma se bia menko akora no akoda ne kan nyina mafa metua enye hwe erade ne be hye wana mu 80 number no ne e dia to eye screen ne so no eye 0550 06 yanko yo ata na sabi ukodi awofo bone ntem da bia boduku kakola keto ase ko aboniti first day oba na ye butu ni tuache ku ba 15 years ontimi ni tiri hu nyina tutu enye no ko oh na hema
Now say to you na ni ma sabrewa. O ti bala no ayefe. Na na de charge o ti. Amane ma hunu. Onya won she. Awo. Ba Ohemaa ne maame de o se chi. Maame de mami achiro. Mami achiro fe. Na ma de amobo number no. Ya mobo no. 0550 06 88 22 me pa chow boadaroma edino Clement Eyisa apia me gidi se Christo nti bedu se no me ensambe bone die ne mpo ye nya abro 10,000 na ye mfa nso akode ya brabo mu na me nterade obehye ya nemu wo ye behwe wate punti nyankopon behye because obi kura ho a onya a degrade adia single adia a degrade single otiminya 2 otiminya 5 nso so onko school ani obi anya 32 na still osobeko na we kura me pese me ne ye programs manager kasa na ye nhwe se empanyifo no bia da Roma won betimi ya ye betimi kura anya school so anya school kura betimi apabi ama no ama na kwa at least minim say nyankopon be hwe wate enti we school nyina no o ma me onu ngo school mo da school da no so mo nje me na me na ko ho na o mo de admission ni mai o wan ko ho bi o mo frame meeting pa o so won ko ma teachers ko kwa bubu o mo frame PTA meeting onko o ma mo adan ka fo pen me ya me de no be kwa koto amo ma hwe wate ena meka no ni tini na ho kwa hwe ni Mera fu mama sanso ena wase na memo akwa basa ojibre na oka me ho ne kokko share video no e ba na meka wo se aha eda so ye emergency Ghana TV ena ni de dika ya wo share dwumadi ya mesro so be like na afi wa share na wa subscribe e de amam na busuan ye nkwa na story so e wo se the title of parents no ye free nipa binu mo so e wo se ye free nipa binu mo so because omaje title of parents na omunya sudie wo so mo ye responsibility say was omo ye omo take no omo jato ho omo just inform ho crampo mu kwan ewu mofra ne be wiase asedi e wose mo ye asawofo no omo nye na omo jato ho no ehhehwe se obi na emra mefa enyemo nyame ya adom nso na se munye obi esusosu mu kakra so mo be boa mo de mo ho ode be hjem aboa na ade na wi ade kro na nipa no edi ahye mu so obeyen emu edi mu ni asanso eja to nipa ne so ehhwe se nipa no na take responsibility ase omu wo mu masa nipa no ase ye pa omu chew so omu omu fra ne mra wiase sa tight na o se yi free nipa bi no mo so aden na mama nyankopon nuom enu ne ho se o dum achede bi se obi asekete epeba atoso kofum paibo a omachi epeba keke onu mpo onyinsen to ni yefum keke mpo yenkasa onu sutumi ede enyinsen na wo na eyontumi nwo onyinsen po keke emma na wasu ya komchene ebusia nyamia ya dum wache wade se ne otie bia no woni nso unnim ne pa nyankopon de adua ni paimu eba na wawo na bawiase unnim nya nyankopon de ahye ne mu unnim na enti a wo baaye ena unnim na enti obebe pie wo nchen so ye yarefo so abon so ote sen so wadi demo so ote sen mo woni nso nya nyankopon de ama wo oso no wodie ena wonyam obia wana dom achede nti wunnim obi daache wunnim obrempon ahyase nti ya na eto de bia ye hu ne sese aye emma na nyankopon de adom ye na ensombo enka wo penisi na so wanya wonya ne fufuro nti enu nti emane wo mane ensomo so ase on crowd ni ye sha abusia sa suban na we ye mun emwa yo akore yo ti wonya akore onya nipa fo akra baya kama ne si hom se na awofo emom adwen om focus ekọ ne ho pa no ma hwe ni ya abusia kra no be kama ase na awofo na jeja om ho bi om hu ne pe wa akra ni mu eno bia bo ne bra
na akure yi chinchin anu chinchin hwe ne nsɛm a wɔkeka tese ase omeyi omani ama na akora na struggle say obe make bibi obe odi bibi na we nyina no wagye ato ne ho sɛ ɔyɛ wofoɔ wawo ansha ne ekosu yi ebedu baabi no ebetwa mma de ahye nipa binom na ɔma adwea befie sɛ wo kon yɛ wo yanti untumi ni abofra n'akyi untumi mpeda che papa emfa ma abofra sɛ nka wo yɛ bad time papa nka wo de wo kura na wo de kon be wo sɛ ne be ya wo ba no ebenya baabi papa asi obenya da che papa nso hwɛ den na mami eye den na papa no nso weye anamo ben ene mutu e de afa abofra e da che ne suku hu obi ayi nani na menim sɛ onyame a okasa ama po asorochi eye din obekasa wa abofra ya bra boso ama abofra obenya da che papa obenya baabi papa asi ama na busuafo omo mu no omo afede busua yo de esrem ada chaupa na ede tumani se mo kakra wa mo wo no mo fa mra me support abofra yi nyina ye fa ye de kakra ye wo ye fa support abofra na ye fa to ani schools ye fa entoto ne amankete bia wo hia e wo school mu no so ne mfefo ko school kokwaji nimdie no ono so nkonkwaji bi na daachi ye ka se abofra ye nya be papa sia nso wotumi de onsesi wo aka se nso kakra wa ede e support ye na wo kanya me nhira maboafo a nso nya me nhira no ebia aso so aha na me do besi me gidi se obe ne sa de amaye message obe like video ne so na wa subscribe na fe wa drop a comment e wo comment section hono na nkomo no emu atumi aye de me DM just one na na akosi ade pa aha so emergency Ghana TV e be san so e share that se nti se man timi ka bi ma crown